buza yona ukuthi if wenze i-pap smear and ama-results angabi right kungenzeka yini kube i-cancer. Now khumbula ukuthi mesenze i-pap smear sisuke senze njani. If senze i-pap smear sisuke sithathe is not isicubu but isikhumba kwimbubu yakho yesibeletho nangaphakathi kwesibeletho sisuke sifuna ukubona ini ukuthi lapho akhona yini ama-cells ukuthi siyabona ukuthi angathi afuna ukuba isilonjana ngoba siyazi ukuthi kumele isikhumba sakho ngabe sinjani ngaphakathi. But if sesithola manje ukuthi lapho ngaphakathi sekunoshintsho kunama levels ke sithi siya N1 2 3 kukusho lokho ukuthi leyo pap smear yakho leso silonda leso sesingene kangakanani. Khumbula ke ngeke ngakhuluma even before ukuthi if unesilonda lapho most of the time soke sibangwe ile viruses engithi HPV, okay, human papilloma virus okuthi nomuntu wesilisa uyakwazi ukuthi akunikeze yona akuyona abantu besifazane nje kuphela. So uyakwazi ukuthi nithelelane yona ngoba ikusayi virus le yodwa ebanga ama warts. So wena uzolala nomuntu onama warts kanti usezokunikela ngaleyo virus kanti leyo virus leyo igcina sibange i-cancer ekugcineni aqali kodwa kube i-cancer sithando zami. But Londi i-pap smear uthe ibingabi right ungabi right kwi-pap smear ngawukuthi nje wena une-thrush okusho ukuthi kukhule ama-bacteria ama-yeast nama-fungus into ezingamela ngabe zikhulile and lezo zinto mhlambe ngawuzibanga ukuthi udla kakhulu ushukela udla amaphilisi e-asthma unoshukela udle ama-antibiotic just recently or nawe ugqoka ama-paint amanzi nawe same as ubhuti lwade ekhala ngokuluma. So ungabi right kwi-pap smear kusho ukuthi i-cancer. But kubalekile ukuthi ubuze udokotela wakho ukuthi exactly kuwena eyakho i-pap smear itheni kuze udokotela wakho ekwazi ukuthi akuchazele ungasheshi uthuka, okay? But information is power my baby, so rather get the right information ungapanic, okay? Yeah.